saa cia bilingi wa mauvo. Nina wikati wende kithwa na kiako cha kwaila nina ukithia na naudho cha tumanithie ndini wa bilingi wa mauvo kiokoni tuwa kana wa matuku 18 mwini wa nyanya mwaka ni wa 2025. Tuambililia mauvo maitanikana mwandiki munene serikali ni ya kaunti ya Masaku Dr. Victor Muya Ndambuki ni wakuli atongo ya nene maki uteti makokiti na ndosi ongelangwe moviane wa witi kati wa serikali si ya kaunti nikana serikali tonye kuthinikia maundu ma witi undo vailite ingine waelesia kana mokoma ula uendeye na kutwai wa Kenya yonthe ni manasi no endeye na kuete ukono kwa maundu ma witi haithesya kana mokoma u ndutwaiwe kauntini ya Masaku iyo kaindi utwaiwe kona sionthe sianthi ya Kenya ayelesya kana serikali niende na kutwaisya unenanya pamwe na manasi kwikithia kana alame moni ni mamantha usungio wa thina ona ke minister wa witi kauntini ya Masaku Justus Kasivu ni walesya kana ni maende na maundu ma witi vathukanu na nzekeila si mitandaoni. Daniel Mwongela na mauvo. Dr. Muya Ndambuki andika mama uvo va sibitali wa Machakos level 5 ni walesekana maundu ma witi mailitoli kwa uteti ndavuthisi mwesi andito sia ateti ala maende na kuoneka maitana muno evindani kwende na utwaiwa mukomo ndelesekana atungu elasa kuwe mailite itha maimanda usungio na uthukumi musio kwa NND. For those in the leadership, let us as much as possible strive to be part of the solution and not part of the problem. Machakos belongs to us. We understand the pain of our people. The pain of our people is our pain. That is point number one. We can't sit pretty when our people are paining. That is why we are promising to do whatever we need to do to get our nurses back to the wards. Ingini wathesekana mukomo wende na utwai wa nthi ya Kenya yonthe inditiva kauntini ya Masaku naelesekana mukomo umanite na kwitha serikali ya kati itatuma ilovia cia kuyana na itekite mawalio mailu mautetheesya maundu ma witi serikali ne cia mitiuko. Mukomo u ti mukomo wa serikali wa Masaku. Mukomo u ni mukomo wa nthima Kenya nima, in other words, the 47 counties, in other words, si on the nikomete. Nima nurses on the mindie on strike. Kwa kindu kila ndo metha monie wejo kijuika Masaku ti Masaku mukila kia ilite uripcha ilite uthinesa na kwa utheu ni kana ni strike ya manases the nima na Masaku je part ya the nima ni affected ta county ila inge utewa undu kwitha kuona niwe uiti Masaku to palukile guonthe outi guo paile esutizo ukweli ni kana yes wards isito ni affected in the strike somehow pundu kula kungi the cancer center ne kuthukumanesa wasisia our clinics ila inge sio ntheni thukumete nesa our outpatient ni avaya kila mundu ni walk-in ni osisia ni kuthukuma wasisia wa physio na radiology departments ni ende na we awo ko evisa dela yona nigwe ta oiti wonde topa lokile Masaku pau esu eje evisa yawo woivindane yu ni walesekana ni maende na ukwatia ni ana ngwati yesu ya manasi wa kauntini ya Masaku nikenda kwikithikana ni masioka uyani uneni uloa kwa utambao ni minisa mweani wa witi serikali na kaunti ya Masaku Justus Kasivu unana kiwalesekana kwa oyu maundu ma witi ni maende nundu ni mamanthi ya manasi maukwati ya ivindani mukomo wende na ukusi wa nthi ya Kenya na niana nurses sito kindu kimwe cha umelile ni kana ana andu mataina mutwe watu igwane namo manena mena ngo ya kwenda kuthi on strike ni weta nigenda megwe mevala mai nundu we are not living on planet Mars to event and we know manena matena intention ya twigwane namo daktari sito si weani na nisiende na kuitano clinical officers sito si weani lab sito ni si uthukuma na tuende na unenga na services kwao ni kule andu mama sa kwa alama kwenda services ya hospitali maito ni maeke kwewa aituto yonenga na uiti nituonenga na services yi na ni maende na kuka hospitalini
ona ni twasete nurses on locum nikana ibikie kutethesia na itukwatie report kana ba nurses si kwenda kuka weyani na nenda umashua kana nitio manenga security. Daniel Munkela, Mutungu TV, kuwa hospitali wa Machakos level 5 countini ya Masako. President William Ruto nuomania mawavaluko kauta thini wangava ile ingi cia serikali mbunge pamana muvia wa usiliwa makwani kwa kuendea kwetikile uthukumi wina ulusani ulaweta withito yonzia vanene kithito cha serikali kukitana na ulusani ena kavinani kala wa vingwa ombano wa mwaka wa magavana ulawende Homa Bay. President Ruto nokathi uthukumi wa mutandao wa eCitizen thini wa kwa ile uthukumi ma serikali pamana ukulania wa mbesa vala uvetangie vyu vya onaumwa wakanave thitwe na wangangania wa ilovia cia mwene ntheo tondu mwiki munene wa masavu Auditor General una vithuie mbungeni chumwani Kivitu. Benjamin Mwaka no kuelesia. President Ruto no atumia chathiki kutula muti ukavwa mbunge kwa kwithwa nekisi ikinene nthini wa kukutana ulusani weta yumbe na maseneta methito maithenya hanene ngavani kuthukanyusia serikali vamwe na magavana no kana kunengwe vaki malolosi uthukumi wo ila meiki ya serikali ile kithimine. There is something going on in our legislature that we must call out. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Mr. Speaker, it cannot continue to be business as usual. It is not possible that committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid for them to write reports or to look the other way for what is happening in either the national government or the county government. Inge no watula mutimu vya wasilo makwani kwa kwesuva esililwa ainge masi kusio lusani la methito mainengwa cash bail atene kusi ya mathiki wa mbini ila maiki pia na mavitu mako ngea mali ya mwene mdhim. Something called anticipatory bail. It is a Kenyan innovation that takes us backwards. Just let's ask ourselves, somebody who has stolen public funds and then goes to court and gets something called anticipatory bail, makes it impossible for such a person to be arrested and prosecuted endlessly. How does that support the fight against corruption? President William Ruto nwalumeleli walanyo wa eCitizen nikitina kinene nthino wa kwako kwatu wa serikali nene vumwana ila sia county ingeweta utetheche vanene kukutana lusani nthino thukumi wa mevia serikali wasio wa president uyoka mithina mivuthu hitino wa mwiki mnene wa masavu yani Auditor General kuvithwa wandani undu mabilioni ma mpesa methito mailika mivukoni ya andu ana watena uikiku ona umwe ulu wa mitumile ya mpesa ino. The platform has seen and has been an engine of economic opportunity, creating 600,000 jobs in ICT, support services, logistics, and other sectors, providing that digitization and proving that digitization is not just about convenience, but also about livelihoods. I therefore urge all counties to collaborate, share best practices, and celebrate while accelerating the adoption of technology to boost efficiency, cut waste, and enhance revenue performance. Mwaka huu kaunti sikwata shilingi bilioni 815 mweo wa wanyo ilo vya isi ya kaunti weki wasa iyo mondeni President William Ruto dhinu wa Homa Bay State Lodge. Vilengo wa mauvo kumavamu sinilovi nyenito wa Benjamin Mwaka.
Twisonga na mbeni kana umbano wa mutiuko kana devolution conference na ula wende kaunti ya Homa Bay unengete mwanya serikali ya kaunti ya Masaku kukwata mbau na kumekia vinyala mena maotwika makotedia na mendwa ni kwisila makundini. Minista wa utalii serikali ni ya Masaku John Kilonzo yasika na itambia hii yoseto kutedia isi alamena inengo kuyandua ni kuikidya inengo sioni siumula onanza wa kaunti ya Masaku. Onesmus Chalo na ilivoti. Kombano wa serikali cia kaunti ni wende kaunti ya Homa Bay na vala umia mwanya kwi serikali ya kaunti ya Masaku kutangazo twika wa isio cia ndwani kwisila ngwatanio na cooperatives. Minister Muvyani wa utalii serikali ni ya Masaku John Kilonzo no wetaka netamia iyo lotete kunenge enende ala meno twika evuzo ya kumanyika muno na kuvikia masoko manene wao tasindu sio na kuonekana na ndo langi alamo katika devolution conference na ni maende nesa sinayoita wa inclusivity tika kisha kana kila mundu todo kumanake nitamwete pakubi natamu bingo ya miomo eve atonda kukwata ndondo ya sinila meka inena na Mutongo TV ndeno akevanda cha serikali ya Masaku ndeno umbano ujo ni nwa wetakana serikali ya Masaku ithito itethi kundi ila sina mavindisi mena otweka wa kweteria kisio na kumanenge ifuso yako manyikata aya mama wana nyuma devolution mwakane o aimi maitu kana atandithia maitu ma biashara kuya Masaku kila ngwenda mwike na timugotha nitende na kuna mwandosu nitilike katika societies see the cooperatives kana business communities nikenda the tena ngwatanio nundu andu mena ngwatanio petha bela isangi komanda soko kwi mundu wa imanda eweka andu mena ngwatanio nimeka yake ndukitawa aggregation kuete vamwe ingine wanengerengere kanyona asimama visa mawa monyo artcraft ala matethekete kwisila walanyo wa serikali ya Masaku kumanenge usia kukwata soko neseto ndeno wa mbai ingi jambo tunga mwe anondo wa events itaino ila toka tebate na exposure ya meet customers internationally na oilasi ya East African communities. Now that nitinenge chances like today no ni kwate or customer aimbea tukandete products kwa wholesale auno ndiye nazioyi bizo kwa grounds they vingi organize na directors cia cooperative maite isa obya orders ya mondozi te manda raw materials te manda locally ivete manda ya oku locally tena neta umea huo ku town like Karura Forest but nondo wa global climate changes you must yako tikwata locally of which ivete te campaign ya wate mambo tiomwe nete banda unge like kwangeleka nyoka wa monyo handicraft with that in seedlings na kile vinda directors there baduna nga ogala mundu mite 10 aidha ibanda kwake wewe mwezi wanaye zote mamutozi ene 10 bandete na tesagwebwa nitana ngamete Kilonzo wawetakana kumanenge vusotinze ya kukilio kwatiwa mwene the indenenze ya kukilio talii kaunti ya Masaku na nguma sia kaunti kwenye kiwanza chotweka ulovetete masomo na weya moseo wa moko ti kuliandu onde moke imwe nikenatite na cooperative sina vina ni wote tono kwata igusoseo ya serikali kukutethia ondu serikali kutethia cooperatives kwila isangi kwikumanda kila mundu balawe nikenda atetheke na tibike buti tiasekana beauty onena tena cooperatives mbingi muno katika Ministry of Agriculture iende nesa si na kila mudhemba wa matunda kawa ula cooperatives andu mambemba no maende nesa andu maiya cooperatives yesi kuya masi mwala na kila bandu vote vlingo movo Mutongo TV kuma kaunti ya Homa Bay neto Onesmus Chalo. Munene wa maminista Musalia Mudavadi wakule nikenda tongo mauteti na makende ni makwatiania kithitone cha kwa lulandhi ya Kenya. Mudavadi yasekana ngwatanio ya ene yanda aelili na otonyi wa kuwete umwe mugo na muyana wa ya Kenya na ngwatanio yethi wa Kenya ndindi ya kusonga na mbe. Boni motesiana maovu. Musalia Mudavadi vuthisia uneni wa ulona munini wa President Rigathi Gachagua uneni uloko neti mundu mausesei inwa watakana vaivatono mwe atongo imakaumase maukose mauvungu. Sasa mtu yuko amekuwa katika National Security Council. Amekuwa akikaa kwa National Security Council.
hata mimi nakaa huko. Lakini you never brought these things up when you are sitting in the National Security Council. Alafu naenda kutengeneza uongo kule. We are suffering, we have been victims of terrorism in Kenya. Hii bomb last year, 1998, August, mnaikumbuka? Which caused a lot of havoc to Kenyans. Kwa hivyo, mtu mzima kuenda you know, they say, you can be a witness, but please, according to the Bible, do not bear false witness. vaenda tongoi mwa makanisa gutethese kutungiania tongoi vamwe na kumaete umwe kana ngwatano itonya kuendesea nthino ya Kenya na mbe. Na mimi nataka niwaombe tu jambo moja. Please, tafadhali, we want your help, and my help, the help I want is not to mention a name. I'm only saying, tafadhali, mtusaidie. Hiyo tu. Kwa sababu tunataka we work together. We want to be in government together. Ni uneni uloko tumbu unaoma tafanyalame kumanite na Mr. Musalia Mudavadi meweta watawatu ngoi mama kanisa kungamana uvo na kuonya nthino ya Kenya muloto wailete vate kuwete mwaniko misingini ya kiuteti. Prayer without making decision is also very hard. You pray as towards a certain direction, sema tunaenda huko. And we need a combined minds. And that mind means that because we've been, I don't want to be biased, because we've been in the government, of course, which we also have to, of course, air some challenges we've been in the government. Supposing we get an opposition leader from the other end, how shall we look like? Where do we go to? Those are the questions that we have to ask ourselves. Bid how interacts with members of the public every time, every now and then. Hawa ubiri kushinda mtu ingine yote. Sina kweli wa ubiri. Frequently for prayers, for services, every now and then they interact. Even your line of administration. Siku hizi atakuna public baraza, watu hawaendi. Lakini wanapatikana kanisani. So if you have a message to the ground to Malawa people, I think if you conduct these people, utakuwa umefika ground vizuri kuliko mtu mwingine yote. Mutongoi TV nyenitoa Boni Mutesia. Amemba vamwe na nzama ya ngwatanyo ya imi ya mukamuku kwa ya matongulu mawetaka na mayisa kwetikela masikota kuende ya kwekala miondani yo wathukanu na miya wa mainena na ndikima movo amemba miasaka na miunda la mathoye kuma kwi musongo mwakani wa 1968 ndiaisa kuaniwa yonthe kati wa ate ovea mwe maenethime vithie na mali kavate muvango na ngwatanyo ii kuma umunthi nukukwatiania na serikali kukunikila na kukuthwala matulite miya kwithwa manengiwe vinda ya kwiveta miundani ino. Boni nukuelesya. Emia ya mawetakana kuma mwakani wa 1968 niwo makwatie munda uyo kuma mokoni ma musungu ati kuma vindani uve wa maenende malikile miunda ya uvathukana na miya wa matea memba ma miundeno na ni umwenthine wa members ma mukamuku ala methiwe kuuma muthungu aithi na thila tateiwe muno ni musungu ndate squatters ala mataka ta share ni menukie na mebetanga muundane yune makupya osiaumete okula siaumete na labdo andu maokite manokio kambi ni mome malikile ile katika society na kuyikitheka cha mundu utememba kitheka kila kimukamuku ni cha memba na ithie members ni twanengie nzama majukumu na kila kindu chionthe na nzamela imukamuku ithukumana minute ila tibe tukasia December na muno ni kuyandu ma members matakwata kitheka cho kuma 1968 mpaka omuthi na nditwanengie nzama madeti
mumembo lote kitheka anewe kitheka pala pate mindo kundu u andwasu etha no mundu wakite kithekani cha member no member still no umisimbeza na ili mana kuma 1968 bako mundi mundu usu ona ni wailo stake wa ni ni society nundu baibata akuthiulika kithekani cha mundu pate consent na kuma na kiu yuni meulazimika kutoa isione na nyena enendisi unilasi na mathina leta cheleni wailaje matungulu muno kumanya enendela malikete ithekani yuwa kuna mia ithekela siya lautumika maundu ngene mavata twemu thanani wauni matuke 18 nitwitha na public participation katiwa isio imwe o sia munda sia mukamuku ku yathi cheleni vandu beta waka CV papakanite na koloso nikenda tunenanie na ene nthi mama nekana nitutiete sehemu ya soko nitutiete sehemu imwe cia makanisa sukulu na esia ile kusubiwa nesia ile kuekewa patosu cia tengeiwe na twenda unena nikenda mama ne sehemu isu cionthe la ciina mibaka na indi twina andu amwe maini krochite kana alatu meta hao kwithonga mali kile miundani isu ya mukamuku na methito manengeto notice kana miundeno ni ya member alama likitira kanithio vathukana mea maningi wa vinda ya kwevetanga mawatakana kicho ngana twaise memomba na silikali kukithia kana vaimwe unatulwa na kila matwaise ni ya kia enenthi kana alama ngwata nionino theka sio ndesi tutindi langi kuilaiti yalete sietele tuma memba matamba kosa so mundu wa kweli kileli utawiti kitheka ndikuona aeletu ni kitheka mukamuku kusi nduzia mukamuku si na serikali yetu ya Kenya muno kwisila administration kulape chifu na dio asu onde ni mese ku yandu asu melikete ku miondani ya itu na twati ye miao nikenda withe ni mebetanga miondani ya member nikenda member mekani ya munda wo undu maile kwika undu wokie utabia mwene umaluka guo nikenda mwene kana na munda wake undu bailete kaundi ya Masako matungulu nyeni tobo ni Mutesia alama mkweta mbawo visao la utongweze kisikio cha meli cha Mombasa Captain William Ruto no maneoneni wa mwema ateti na itonga ulame kwa siani wa kuvaka mataa Captain Uma ya siateti na itonga isi na wo ni kwitho wa Captain Ruto no nalindangile mianya ya unge kisukioniki mainene na nyumba sia unyaicha wa maovo miaseka na alama ni alama na twaisi ya ulosani na yunundu mianya ya wo nuna lindilwe yu maendesi ya uteti wa Kimena. Angelina Mose ni mwandikito mavoku makaunti ya Mombasa. Mainena na andiki mauvo ene ianda maundu ni mautanithia ovamwe na thukumi ma Kenya Ports Authority ni mavuthisia uneni wa imwe cia ndongo cia kiutete na imwe cia itonga kwithwa ivuthisia vaneno thukumi wa Captain William Ruto kwa kila makuetekana ene nzia ya kwenda kuvuthisia thukumi na maendeleo ala withitwa itwaisia kuma asa kuwata director munene bila lakini tukikaa kidole cha lawama chapelekwa kwa Captain Ruto. Na kwa sababu gani? Kuna mataikuni nafikiri wana business zao wanazileta pale ndani, wanataka kuzitoa mlango wa nyuma na Captain Ruto amekataa. Sasa wao wanatumia watu wa magazeti kumharibia Captain Ruto jina. Mimi kitu nasema namshukuru sana Captain Ruto kwa sababu wamama, vikundi vya kina mama vyasaidika pale ndani. Na hao wamama mimi nitashikana nao mkono tukifanya kazi na Mheshimiwa Evans Mwamanyi tuhakikishe vijana na wazee na wamama wamesaidika through Captain Ruto. Ni mawetekana yu amoika amwetu na andu ala mekalana mamutha me mwanya ni methitwo mainengo mwanya wa kuthukuma nthini wa port ya Mombasa vomwe na kukwata tenders na ila imokeletie kiukwati. Wanataka kumprofile wajue wewe si wa hapa na mambo kama hayo. Lakini Ruto kama sasa hivi leo umeona segments nyingi sana za jamii ziko hapa. Mijikenda elders wako hapa. Ni kwa sababu gani? Hata CSR wanafaidika. Wanafanya tree planting. Hata Cardinal Youth wamepata support ya kupanda miti tarehe 12 mwezi wa 9. Groups nyingi sana zinafaidika na ile CSR. So Captain baada kufanya haya mambo yote, lakini kuna watu they want to bundle him out. Kwa sababu pengine ile contract yake sasa yaenda kuexpire na sisi we are seeking for its renewal. Kwa sababu renewal yafaa iwe based on performance. Renewal
si ati kwa sababu wetu kupendelee si watoka wapi ama nini, na ndio mambo tunafaitia. Avindane kauyuni mamukulia President William Ruto ndakaitikile kwithukesya uneni wa ndongo ila siethitwe imukonya Ruto na sieko cia ulusani. Bwana Rais, tafadhali hatutaki na MD Ruto kumondoa hapo, kwa kuwa kuna wafisadi wa kisiasa na wafisadi wa kibinafsi. Wanasema Ruto hafai, lakini tunawajua ni wale ambao wanataka kukuza mataikuni kwa niaba ya kupata kitu kidogo kwa wakubwa wao, ili sisi watu wa chini tusipate kabisa. Kuna kikundi cha matajiri fulani wenye ambao wamejiunga, hawamtaki Ruto kwa sababu walikuwa wamezoea ikifika Ijumaa wako pale ndani poti wanapewa bahasha. Wanasahau wananchi pia wanataka kupata vibarua ndani. Gilivoti ya vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, neta wa Angelina Mose. Woto tuvika muthia wa vilingi wa Mauvoo kiokoni ndukathiva saningithwa ndisio kithiana Mauvoo alame mathango ni maito ma umuthi nyeneta Beti wa Mwania.